hun ruat athleng ta emni Israel ten Syria opchin Mount Hermon an optarup mai Moscow Bashar al-Assad tlanchhia US and Israel in Syria an bom chiam December ni kwa sang ni somni pali Israel sipai te chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu thu pe khau tak an mu angin Syria President Bashar al-Assad ro relna kumsom ni pali zet topa peithak ani hnu loka Israel le Syria ram ri veng tu Syrian sipai te po himna zonga an tlanchhia hnu reilo te hnu loka UN ven himna hnuaya kumsa khazakwa somsari pali hnuwa omchin Hermon dai film vurt la khon wai te po in an bo war chuk na mun Mount Hermon tlang ram an la fela he Mount Hermon hi Israel ram ri atanga KM somalha Syria ram opchunga mi ani Israel sipai te chuan Mount Hermon an lak thule an thalak te chu khovel mit muwa an ti chuak to ani Mount Hermon tlang la tu te hi Israel Air Force a elite sipai chabik saldak unit te anni a ti Times of Israel chuan asoi Prime Minister Netanyahu chuan President al-Assad tlom ti ashat vele ama paithatu Islamist group Hayat Tahrir al-Sham HTS hauten Israel ram himna tider thongjongin an chiang ti hlau thongin Israel sipai te chu Syria le Israel in rina Golan Heights chevela UN rem ti na a buffer zone area te chu lawat turin thupek achwa ngala saldak unit 10 Mount Hermon hi dodal tu omlovin an la thwayani Syria sipai duty te chu sehimna zongin an lo in sa seng fel 5 vek to ani Prime Minister Netanyahu chuan Syria ram boruak clear chung zelin kan omang Israel ram himna hi tider thongjong a khosaturan om kan du lawa atul angin Israel ram ven himna kan kalpuyang ti in al-Assad ro rel na rong tak pai thlaka om chan chu Israel ten ama thlop tu Hezbollah hotele Iran sipai te chakna thasui an chutchiat sakwanga apua US official then khat pu in US chuan Ukraine tan puyin Russia ati chaklo wanga an ngai ve bok Syria sarkar al-Assad ka ishwai chu Russia Iran le Hezbollah hoten an tan puina sa le a ma se Iran Revolutionary Guard Force le Hezbollah hote chu Israel ten nasataka an chakna an chutchiat saka an sobji ta ka wangin leilama sipai tan pui tu an nei thato lawani Hezbollah hote phei chuan HTS helpol ten Aleppo le Homs an ron lak khan zirtop ni zana Damascus ko puile a che vela changa in sa sengin Syria rama changin Lebanona an tlan lut 5 vek ni in an soi Russia la a che hlei thei der silo al-Assad chu kar ni chung le ka pe thak ani awangin Russia Iran le Hezbollah hote tan atlom thlakin an chan chhiat zia atilang chiang hle angai ani Russia chuan al-Assad chuan Syria a chwa san ti in nimina apuanga khoya nge al-Assad chu a oma atlan chiat puanzar anilo mase tu kinjinga Russia chanchin bular tasle Ria University chuan President Bashar al-Assad le achung te chu Moscow phurthlen anni ti in Kremlin po in al-Assad chu humanitarian wangin Russia a ven himna pekani ati Syria rama anpa fa aro relna kumsum nga palizet changtu dictator ang hialapu President Bashar al-Assad chuan kumsom ni pali don ro relna changin kumsom pathum kalta achangin Syrian mi puiten andu lawa Arab Spring Day ya Syria ram telin atop na a lel thuthleng chu peithlakin alo omvele ta ani Bashar al-Assad pa Hafiz al-Assad Khan kumsa khajakwa somsari pali atangin military corps siamin ro relna alo changchho to ani Shia Muslim peng aloite namni in Syria rama Shia Muslim Sunni Muslim Druze le Christian baka Kurdish nam an omani aloite namtlem zok te chuan an chunga phupalak nara phlak tak athlen an hlau thonga an thin aphudep dep ti ani ma se HTS pol te chuan phuba in lak ton na thlen tir lo zonga malak an tum thule namtlem zok te le sa khotin te zalen takin an omang ti in mipui an tiamani Israel sipaiten Mount Hermon Quinitria province Syria ram an lu hian lo beile tu tur anom lova Israel chuan Golan Heights area Syria rama khopanga chuang te chu an sahim nan pon lo chuak lova in lama lo tom im turin an shiat lok tirani Israel in do thona te chuan Syria sipai mun puile
Al-Qaeda le ISIS omna niya ngai tile ral thuam che kholna air defense system advanced missiles da na tile chemical weapons siamna niya ngai te an bom zui chiamani tin Damascus khopui da ya ral thuam che kholna hmunte po an bom tel bok Bashar al-Assad sarkar na rong le butut tak pai thak ani chu khovel ram sang abikin US le athopui ram ten an lom hle a Taliban Afghanistan te Jordan Saudi Arabia France UK US le Israel ten an lom pui ani Prime Minister Netanyahu chuan al-Assad kai shuai Syria sarkar pai thak ani ta chu Middle East bial tan thil chin chia tlak takani ati hial Golan Heights area hi lungkhok rok tamna ani a Damascus khopui chimthlang lam KM zaruklek chawala ni in indo chwa thutna a po ralven buk siam na rem chang tak turani Israel sipai te chuan ralven buk siam ngalin uluk takin tran mun an kho don ani Golan Heights chen khat hi kumsang khazakwa sumriat pakhat khan Israel chuan arama arin luta khovelin apom puilo Mase kumsang ni sompakwa khan US President Donald Trump chuan pompui mi in CIA le State Department record me pa Israel ram angin alo pompui mi to ani Syria rama eptupol Hayat Tahrir al-Sham HTS Paul Houtu Abu Muhammad al-Golani hi Syria ram chung Golan Heights area piang ni in Golan Heights chevela Syrian mi sing ni chuang chengin atam ber chu Jews nam an ni thung Israel chuan Mount Hermon hi Syria ram borua ka zirin apele chau to ang heti lai hian Islamist group HTS Paul te chuan nimin zinga Damascus khopui an lak nuwa mi puitam takin President Bashar al-Assad ta chenna presidential palace chulu khungin an swa samchiama Syrian mi puitam takte lomin an outdurdura Hafiz le Bashar lim lian pui kotlera an siam te chu motorin an hnuk thua kotlera an hnuk kwalvela an kenga tarapin chilte an chak bok khovel mundanga Syrian refugees sangtam takte po in al-Assad lom thu sia in hlim lomin an zuang lim na sahle Israel indo thlona ten Syria ram chunga Iran sipai tele Assad sipai ral thuam chek na nia ngai an labom al zwai lain America po in Syria rama al-Qaeda le ISIS in kulna nia angai munte anlo bom ve ul reng bokani US Central Command how to General Michael Eric Kurila chuan rin hlel tur omlo US chuan ISIS le al-Qaeda ne na sam in phiar zoma chethin helpol ho tele antom buk te chu kan bezel donani ati nimin le ni zana US in do thona B-52 bombers F-15 le A-10 te chuan Syria ram chunga ISIS le al-Qaeda tompuk le ral thuam da na nia ngai te chu voisom sari panga zet bein an bom na chahle a civilian thi anum le omlo an chui chiang mek ti ani US in do thona te hian bitum bik negin an beile tani Syrian Orthodox Christian how to le helpol hruaitu hin kabawat chuan NBC News nena Syrian eptopol how te chu tangruala in sui khomin Syria ram din mun thazo ka siam chu kan tumani thata ka tho ho na kan nei thei kan be sei ati HTS Paul how to Abu Muhammad al-Golani chuan nimina Damascus khopuya Umayyad Mosque in al-Assad nun ro taka ami puite ro rel sakna akal thina pai thak ania wangin lom thu sein ala tan puina wangani Syria churam zalen anita Assad chuan Iran du danin ami puite ro arel saka Syrian mi pui arab beta tuna chuan then thiang hlim fai anita ati Hadi al-Barra, President of National Coalition for Syrian Revolutionary Opposition Force chuan Doha Qatar atangin Syria rama rural tu thlanfel thuai anni anga Syria ram tender kan du lawa Syria inpum khatna chu kan du berani ati anni pol le Islamist group HTS Pol ten inzomna annei lawa Hadi al-Bara chuan thlasom paria chungin election kan neanga thlasom paria chungin Syria rama sipai om US Russia Iran le Turkey sipai te an chuak turani UN chuina hnuaya war crimes files noi tel omte chuizui ani anga International Criminal Court en fiatir ani ang ati Syria rama ISIS le al-Qaeda beitupol US sipai zakwa anla omani city larin oma Syria President Bashar al-Assad tlanchhia Russia le Iran ten an chanzau tanganglo
nimin December ni ria chang ni somni pali jing lam khan kumsom nga pali jet Syria rama rorel tu the Assad's family rorel na chu paithakina omta a Syria President Bashar al-Assad chuan apa Hafez al-Assad military corps siama kumsang ka zakwa somsari pakhata rorel na achan chu kumsang ni khan ron ro chun le in President Bashar al-Assad rorel na chu kumsang ni som pakhat khan Syria ram chunga helpol sang in zom khom Al-Qaeda pol ne na sam in phiar zom tu Islamist hoten paithak vele tumin boina na men lo chhuakin chutwal chung in dauna civil war awang chuan mi nuai thumin nun na anchan pha a Syrian mi puimak ta twai som don in himna zongin ramdanga abikin EU rama antlandar na sale ani President al-Assad chu Syria rama nam chikhat tamlu tuklo aloi te nam anni a aro rel na khole rong tak chu Russia le Iran ten an thlopa an tran puina satawangin sangni som pakhat nuwa kumsangni som pasari tanga sangni som pakha chho khan peithak ani chep mana ma se Russia indo thona ten chunglama changin helho eptu tang rual te chu an boma an beina sat ema wangin an chak zo talawa Iran le in leilama tangin al-Assad sarkar le sipaite atan puin satve thawa wangin eptu pol helho te chuan Damascus khopui chu la theilavin al-Assad sarkar chuan Syria rampum puya za asom sari chu athunun zui theya chuti line eptu pol tang rual chuan Syria marthlang lamza asom thum chu an thunun ve thungani tunkar liamta khan helpol te chuan Aleppo khopui le Syria ramlailia Homs khopui ron la chavin karmasa injin ni mai khan Syria khopui capital Damascus dai fame an ron lutrana Syria sarkar sipaite an tlom dwai tak zela chuan President Bashar al-Assad berpo chu anun na chan himnan thlona mangin phur chwa anita ani President al-Assad chu khoilam rampanin nge phur chwa ani puanzar anilawa Syria sarkar chuan Syria ala chwa san lawani ati lain Syrian army officer pani te chuan Reuters le the Associated Press ne na al-Assad chuan Damascus khopui a chwa san to ani ti anshil hetianga President al-Assad ber chu hlaubak belenga tlanchhia taka chuan apa ne na kumsom nga pali jet Syria rama an chung kolal na chu atop chiang ta a ngai ani tun trum boina hian ama thlop tu ber Russia le Iran chuan an chan thei ta bik lo ani ber Russia hian Ukraine aruna wangin tunma Syria rala asipaida te chu Ukraine indona asipai tam tak atirluta tin Iran la chu Lebanon ram athlop Hezbollah helte chu Israel ten an soi sana sa in an beina sabok sinen Syria chu an tran pui hlei theilo ani ber ome dictator ang don dona Syria ramaro rel tu al-Assad chu Iraq president Saddam Hussein le Libya president Colonel Muammar Gaddafi te angin tukloma peithlakin alo omveta ani Syrian Prime Minister Mohammed Ghazi Jalali chuan video thu chwa siamin ka chen ne in Damascus khopuya kala om renga katlan chevelo Syria chu karam ani a eptupol tinen sarkar in hlan chong turin ke in pe rengani Syria mi puite lomang angin GI su ati AP News chuan President al-Assad hian Damascus a chwa san nge yemti finfia thei anilo ati Sky News ve thung chuan Syrian Army senior officer pani te chuan President al-Assad chuan khoiram nge apan don ti shat lavin Damascus a chwa sana athlok chuak dai to a asata kai shwai chu atluchhia in atlom to ani anti ni inaziaka Iran sarkar TV chuan al-Assad an Syria a chwa san to ani ati ve bok Injin ni khan Doha Qatar rama al-Assad thop burtu Russia le Iran foreign minister baka Syria chungchang ngai to in Egypt Turkey Saudi Arabia le United Arab Emirates palai te chuan khun khan takin Syria ram din mun an thlir hawa meeting poimo takmai an nei pha chung mai ani Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan Syria rama thil thlendan chu Syrian mi puite ta na lungchhia thlak tak chhiat na ani ti in asoi chuak hial AP News chuan Damascus khopui chu helho kota atlulut meka kothlera silai puak ri sha tur om renga sarkar sipei te chuan an uniform te hlipin al-Assad thalak leya mi te chu an kiarapin an diriamin an deu so velani ati
ep2 helpol then khachuan an biak buk thiang limatangin ala ro pui berro se ti in an lo aw roi roya mi puite chu hlimin ko thlera te chuan an zuang lima an au chel chula di asats family ro rel na top na chu an lo lom hle ani kumsang ni sompariat khan ep2 helho ten damascus khopui an thununin an la tep to a ma se Russia le Iran puina in al asata sipai te chuan an kir thei hlawani Syria sarkar chanchin bu Sham chuan Damascus khopuya airport ta thlona tumle thlok chuak tur te chu ti top vek an ni to ati a eptupol te chuan Syria rama jail run thim ti bai takle mi shemna na satak sedina ya an la fel to a ti du da twara mission mi sang tam tak te chu chwa zalen an ni ta e an ti Syria khopui lian pathumna Central Syria Homs khopui chu helho ten an thunun 5 vek to a he homes khopui hi apoimo hle a Russia sipai le long sipai te hmun pui latakia le tartas pan na hmun poimo takni in latakia le tartas hi Russia strategic naval base omna indo long lian a chhoprup na hmunani Rami Abdul Raham Syrian Observatory for Human Rights UK based chuan homes khopuya Syrian sipai le sarkar agency te chu anin thiar filim zo vek to a Homes chasanin mu tur an to lo ati Homes hi engine ni khan helho ten an thunun fela November ni somni pasari sang ni somni pali changa helho ten bei pui an ron chwa khan Aleppo khopui le Hama khopui an la thwaya khatyang taka helho ten ne na changa maso na chak tak an ne wangin President Bashar al-Assad po amang angin alau thong le to ti ani Damascus khopui ti lawa provinces state sompalia latakia le tartas te chau hi helho thunun lo khopui ani to ani helho tu hayat tahrir al-sam chuan Syrian sipai te chuan lo beilet lavin an hnung tola an tlom dwai mai ni in asoya helpol HTS tia ko mai te hi al-qaeda ho te nen thok ho thina pu an ni a ma se HTS ho te ero chuan al-qaeda tinen an thok ho to lovin anin soive thung US le UN chuan al-qaeda ho te hi danpo na hnolin mifir fiak terrorist an ni e ati UN Special Envoy for Syria Ger Pedevsen chuan nimin khan Geneva khopuya rang takin Syria sarkar thar siam na tur in biakna nei thwai atrula ni ti in rotna asiama Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Syrian mi puite tan thilpui tak athleng me kani ati a chuti lain Syrian mi puite chuan kanzalen na ni a eng ta ti in al asada tlom na chu an lomin an limpui thung hle si arpui lungchhia sanghara lunglom ti angmai an ni ome US President-elect Donald Trump chuan social media a America enroll atrul lava US beina anilawa anma ni in beina thil ani ti in enroll adu lo ti tongkam aron chak chhuak ani President Joe Biden chuan Syria ram din mun taka an thlir thu soin enrollero antum lava US National Security Advisor Jake Sullivan chuan miram boina enroll kantum ran palave atibok helpol te hian Damascus khopoi mun chen khat Madinia Jaraman le Dareya te thunun to in Damascus khopui laili chu anhwal to tin anhwal bet to hle ti ani hruaitu senior commander Hassan Abdul Ghani chuan hun reilo tia Damascus khopui chu ankuta atlulu dona Syria sarkar chu atlomang ati helpol HTS tia anming lam toya ko mai te hian kumsang ni sompasari atang khan Syria marthlang lam hi anlo thunun to ani HTS tia ko mai pol ho tu hi Abu Muhammad al-Golani ani a mi ten al-Qaeda pol tinen kanin zomna kan chu chat dei to a Syria chu sakho zelen na ram turin kan buat se ani ati kumsang ni sompakhat march thla atangin President Bashar al-Assad hi paitumin helnan satak alo to ani Israel anin ral ring hle Syria ram boina wangin aram thenom Israel chu alo in ral ring hle a kumsang khazakwa somruk pasaria 6-day war laya Syria achu sak Golan Heights te chu Syria ram helpol 10 lakh tuma anran be thut lo nan Israel military te chu in ral rin na sang bernen anlo in ral ring to ani kumsang khazakwa somsari pali atangin Syria le Israel ram in rina mun Golan Heights vela United Nations sipai sing chuang fe te chu peacekeeping force angin anlo duty in an khosa to ani
President al-Assad chu ramdanga asahimnan tlanchhia ta sila tunge Syria rama rorel tu ni ang ti achiang to lova Syria rama helpol sang te chuan ram opchin an nei sang veka Sky News analyst how te chuan Syria rama twal chung in dona ala chun zom zel theidon ani anti Syria ram hi helpol chakle lian deuh Islamist group Hayat Tahrir al-Sham HTS Kurdistan nam helle President al-Assad hauten an thunun anibera engtin takkal zelang mo homeschopuya helhaulut te chu mipuin an lolom ema homeschopuya azalenta Assad akalta Syria ramdam ring ro se Bashar al-Assad la chevek ro se ti te an lautar kiaw kwaw maya mipui hlimle lomin an sa hoka kutte bengin an awrwal thup mayani tutinge HDS pol chu Al-Qaeda le Jabhat al-Nusra in somkhom te anni a US le UN chuan terrorist pol ti in danpona anol ve te anni kumsang ni som pakhata changin Syria sarkar president al-Assad kai shwai pai thlak tum tu te anni a Syrian National Army ti in anin voa helpol chaktak ni in Turkey ramin achan pui china anjinga hian jihadist group Hayat Tahrir al-Sham HTS te chu anpol lian beranni hetianga pol anin siama hian al-Qaeda haute po telin sipei sing thumvel an US le UN chuan dan po na anola kumsang ni somparuk khan HTS te chu Mohammed al-Golani havin Islamic vaklo devin Muslim thiangza pol ti in an zuita ani US Commission on International Religion Freedom chuan kumsang ni somni pani khan HTS te chuan sakho khwa khir nangai poimo in sakhotlem jok te din hun hum him ero antia mani ati Mohammed al-Golani hi US chuan kumsang ni som pathum khan mi fir fiak hlau ti in alo puang to ani kumsom pathum zet President Bashar al-Assad sarkar na pahin thile thau polin luchum ban chum huamin anlo begin ando to ani Robert Ford US Ambassador to Syria chuan Sky News nena Damascus ko puilak tum tu hel eptupol ten enge anti zel don asiat ri lo ani ati kumsang ni somhnia inrem na ang devin al-Assad chuan ramza asom sari athununang ti ni in civil war awangin Syrian maktodwai 6.8 donin Syria ram chwa sanen Europe rama refugee an tampha hle a Syrian refugee te hi EU ram Portugal le Poland an lut na sa ani kumsang ni som pakhata changa an boina sat awangin Middle East biala Arab Muslim ram te chuan Syrian President al-Assad chu an ram chunga political asylum in hum himna status pek an lo tiam to china Russia rama po Atlanchhia mai thei ti chin ani ma se tunchuma hian khoi rama nge Atlanchhia chiat ani lawa UAE rama Atlanchhia mai ngem ti Sky News palai zo na chu UAE palai Anwar Gargas chuan khoya nge Bashar al-Assad chu ti reng ka shehau lo mai ati helpola tanga Operation Room 4 Conquer Damascus thupuan chuan Syria sarkar thil te chu helpol tu ma in mipuite tiamin anti chetura nilawa anveng him turani ti in thu chwa an siam kotler le bangvela President al-Assad thalak te chu pothlerin achen chu silahin an kap chikshep chup maya al-Assad le apa Hafez al-Assad alim siam te chu anti cheboka al-Assad din hun chu indo pui pakhat na hun laya German pa Kaiser Wilhelm chu chan anglek ani bermai al-Assad chan chuan mai an chan po atluk zo talo ni berin alanga al-Assad sarkar hian homs khopuya helhau ti beinan chemical weapons sarin gas an mangapu ani a masera sia chuan UN Security Council a ahumin a chantlat mai china ni Damascus khopuya Iran embassy te po adar thalangte vuak chiat ni in rok ani anti Hayat Tahrir al-Sham HTS Senior Commander Hassan Abdul Ghani chuan WhatsApp Damascus khopui chu miswal torot tak Bashar al-Assad rorel na hnuai atangin kan te zalenta khovel mun shanga Syrian mipui tlanchhia te u Syria ramin inlokir hun angak che oni ti in aronziak kalani Syria ram mar thlang lama hian US sipai zakwa anlaram murenga boruak in thak thleng dan te chu uluk takin ngun takin anzir me kani US President elect Donald Trump chuan hei hi kanin beina le indawna anilawa anma ani in chingfel ro se ati kumsang ni somparuk khan Russia chuan jet fighters mangin hel chakna mun
Aleppo khopui hi abom shepa President Bashar al-Assad sarkar an chanchhuak le ani Syria ti hi mizo chong Bible Syria ti kha ani a tuna an din hun in thlak thleng me ka hian Middle East bial boruak le khovel politics ati danglam dor ngei donin alang city larin om